bersyukur nak Islam jong unausan hima. Usembut Menteri Rangba ke Jelau Bak Preston Tensong Ulaong. Hakabede bat kejing keno jong kinong elam ke HNLC baka daw ke bala penlong ya kaseng. Ban weng ya kejing ya keren ya suk. Kadai na kadaw kejing pemsimkia ke sorkar jela ban weng lut. Ya baro ki mukot duma ki bala pengat ya gidi kot jong kaseng. Nakaliang Bak Preston Ulaong. Hakajing ya keren ke beningkong kila dawa. Bala dawan kinong elam jong kaseng gidi ban yo ban yait lat lut. Nang ta. Kila dawaru halor kejing penduk, bat weng no ya kejing kot kerteng lek no, kenang ban suk kejing ya keren. Bat kila dawaru halor kejing map, bat weng no ya kimukot duma barok persyak ya kot jong kaseng, ha ki ying bishar bapher. Shisho Bak Preston Ulaong ha kabede bat kini, kum ke sorkar kala lek, ya ki baka HNLC kala pan, bana kebenta ki wei pat kiman, andang hap banyak keren iwei hadin iwei. Bat kejing keno jong ke HNLC baka sorkar kam shimkia ka long ka babakla. Henry kum ke sorkar hi kala shimkia bat kadang kerpat ru ye ka seng HNLC bakan wan syakamie jong kejing ya keren yesuk. Nakalian jong ka HNLC ki leaders jong HNLC ki ba ong ba ngi withdraw namar baga government ka state government bat ka central government kim long sincere Lani kim long kuit men sim hakan dikit jingi keren ngakwa ban pensyai segi pait ba jong jela jongi kam tam kajat benriu jongi ba kin snow thu kam de kunta ki pha shangi ki kia keren hakat to ka ban nung kong ka blade ko official to ka wei ki bu balak no ban day ban pentik na ya ka safe passage la dawan leaders ka baar ho ki bu ba live no ya kaban kum kaseng le no kanang ban suk kaji kre bat kabalai kabaki ong kolong ba withdraw ru ya ki case baro kibadon ha ki kod ki ba perate yakini ki lai tali ki shu ka se passage ko mo pingi la kular bat ni la le ru kila sa ru bun ta yeu shani ni ai ka safe passage number 1 number 2 ki take care ru ya ki na dong shadong kam don kanu ban ong bangi long arsap lai sap na gelang sarkar ka baar ka baki request ban bade ban weng ban live no e ko to ka ban ya ka turu ni ong ni dang ya keren mata dang de kas ka raung ka benengkong ai ba ka jing keren ka jiat but andal ayat sansin and real sin ki issue iway hadin iway hadin iway ngin saya resolve ya kata ngin saya keren man pois rigi studio de ki bu ya kata ka daw kyong ban na daw baka sarkar India kam lift ya kan ni na daw mi kwa ban discontinue la ne ban stop no e ka keren hakabang ngahi la de ngina ka state government na keren na basay nilong sincere haduk mentah nga mut ban ong bagi dang kerpat yakin nong elam ke jersey one secretable jo ke keren tong ini keren but kabak hadu kabagi ong ba they ban withdraw shoy ka case jong ki kadas kitu ki balasya register ki badon ka case ya katar ngi ong ai kalis begini keren ai shoy kalis barokot kanu pungut kita ki balasya Syat lani kan no pungut kita gi bahasa buk ai syangi kalis kenang bahakan next talk kejing keren kan nginang yo susu ban play balik se kita uta hakata kakut pi kita ki isu ke ba ngi keren kata tingangas ngo lengo sibun bahaka bakadu how new December ka sgi ka bakadu ata jokes na mo balale ki withdraw man ya kena kecil keren tengah kuah ban pensyai kedar ban nakalian jong ka state government but ka central government ru hak kecil syah hadu mentah ni dalong very sincere but ni dang kuah ai ba kena kecil keren kan betek ka peace talk ban ya bakan ya chabar te bagi ai kini kidaw ko mo pi ki kenok ban ya ka government ba ka government kam shim kia lene kam le tum ni kum tai ngatrai kata ka babakla
Tengah kuat rubat persyai hakamat kipai ba jong ke jelah ke cengi nak kalian juga komen hi haduk mentaru ngidang kuat ban khot ya kinoi lam joka channel si wan shigi jingi kren kajing khang kedang pli wat ladap la ayang i kijing thok ta ngi nak kalian ke sarkar still ngidang kerpat sngoba perkhat 6000 sen wat perkhat lungkot jumud perkhat 6000 sen bat wat syukuno ke sarkar bat pinum yo kum kadang kabuk sian nak kalian ke sarkar jumi ke bengile nak MDA wan ngatrai ka sin ke benengkong pio ani opportunity ba ngin la ban poi hadu ka ni stage rei penban hakapor ka bengla poi hakan ni ka senjam ka benengkong kesan di withdraw no na ka ni ka jingkren te nak ta ka daw ma kwa ban persyai hakan ni kapor bat ru leng ba jong ka kot kubor barok akwa ru ban ong ban khot biang yakin nong yalam jong ka chinasi ba lakum dokum nuru perkhat thamai perkhat biang wan syakami jong ke jingkren naman ngila dep kren ru de ka basai lada pisngau ba phim long se phim sau long sngan wat ban kren hang ne haslong hapo me kala ngilong ready ban kren hakanu nu chaka kataru na kaliang jong sarkar kami ban na kaliang jong state government nila kren na basai lada pisngau kum ki top leaders ba phim sau sngan to ong ma phi hakanu chaka nginwan ban kren kenang ba ngida ang nut bangi di kwa chicha ba ngin poi no shabe jinga suk bat ba ngin sok sain nang ne sermat ban petulun ya kan roi ka par jong ke jela me kalaya bat kumju jong ka jat penriu bat kari ke jong barang dia kata nakaliang government kada ka HNLC ka accept ini proposal tang ba ka phak yang da kini ki ju ki representative atau government ka tre ban ya karen ne pik incest baik bakin day top leaders baik page ni ngan su ong pai pi de hanta ban ne rong la dong bakine ki bepli ki ba tries ki mla te bana sim karai te hapan le chati nang te hawan sene te ngi nak kata kadau ka government of India ru nangi ke state government ngi sno dei ba habangi ong ye kren la poi ka ni ka top stage haka level ka bal along han ni David ban ye kren ki bala ban ong yes or no kebalak ban sim yang karai ane lebih su ong isu apa entah te mengiru la sya syubuk ngi siap hak dah tak keji keren kata tu kapu ke chino te naman bangi kwa bahkan don ke conclusion bagi kwa ban poi sekejing sya usok bat yang pun ong ba yes kani ka bangi agree te nga ong pi ngi kwa ba ki top leaders ki dei ban one man ye keren kum bagi la ready nak kalian government bro nak central bagi state government nak kerpat ba nak kiru sngau ba la de pite pisngau bagi sarkar kala ban kem kala ban kum ne kum tai nga ong pc sin pan bu o Jakarta hang do hang nur ngilong ready ban le la de pi ong arsin na lai sin na sau sin ngin wan ngin ye kren kadang ba bale yu naman ngi kwa sisa ya ka ban poi saka jing sup jing sai bat ba ka peace dog ke jungi kan long ka bayai bay renti bat kan poi ru siaka positive conclusion na kemen scan ru ba kin nong yalam barang ba du jong ka HNLC kin sngau bahaban berkat biang laisin sausin kenang ba kumbang ong pi kan ni ka peace dog kan ya ka ban poi ru siaka bakut bagi dio ban ke yu so ba